Sekiai ya pada telas. Kemun tak apa saja ada ngada. Yang cer kadang saya tak apa seru saja ngaden ngan kui sarong BHS. Kalampi takwa. Tebun mak ke satar lambe takwa iku. Kayak guna kena beda film sahur-sahur dari mata pena tinggal bendul mawi. La'al badru alaina ya sadiyatil wada wajib as-sukru alaina bada'anillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin Allahumma. Seteja para guru, seteja para tokoh masyarakat, tokoh agama, langkong-langkong dak keajunan selera nasi mulja, pengasuh lembaga pendidikan Islam, Kiai Fathur Rahman, sesamu ke sarang Allah, paring lancang umur, dalam keadaan sehat, ajunan Kiai Abdul Khalik, minangka pembina Persatuan Alumni Santri Mambaul Ulum, saya singkat teti Prisma. Saya sangat abdi hormati ajunan Kiai Muhammad Hakib, minangka Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Mambaul Ulum, ajunan Ustadz Ghazali, Ketua Persatuan Alumni Santri Mambaul Ulum, juganan ajunan Bapak Ustadz Haji Abdul Wafi, minangka bekel Persatuan Alumni Santri Mambaul Ulum, ajunan Bapak Kepala Tisa setempat Eki Kadinto, Kepala Tisa Kandengan Tengahi, kalaban sedaja staf-staf epong, tak kalep dek kesteja cakanca panitia, buru sebagian ajemput dari Pomlao, aku tak temu cok gula. Nomor situng mobil tak bagus. Nomor dua gula nak kanak kata nikah. Engki panla ombar cok gula le kalakson iberi letting dua, ngakui letting dua. Iya rek gua. Aduh, kebut lebur juang ngecit ki. Mata ngecit aja yang tak ada aing. Keng gula bunga, cek setuju dan gula, karena zaman mangken kak dinto mana bita dak jemput dan ketika dinto niser, tamoy bek niser. Mun kona nani kalambek kabadaan tradisi kona ketika disa. Mangken jaring cokop Sherlock, ngangkui HP, belok kanan, belok kiri, silahkan belok kanan, putar balik. Ya mun pahetas gunung ada mate aja. Alhamdulillah panitia pura jemput kapi lagi. Depak dek kak dintoh. Alhamdulillah gula kenyang. Nyaman ngakan. Tak teman nemu cakalan sampai makin baun pakun nih. Oh ya Allah bunga. Moga-moga terhetana sampai dek akhirat. Panjenengan sadaja para alumni juganan sadaja santre, juganan tak kalep sadaja ebu-ebu, pak bapak cora sakoni, bu ibu insyaallah korang lebih petongatos, korang ni 500. Kayak laki nih kan intom, alhamdulillah. Seporan na berdaya atas beni pun apa? Kain tampon pakon. Nomor 2 manabi nengi baba patak padang sotingan kan tak lebur gie deki. Sallu ala Nabi Muhammad.
Katipan apa keperajunan saya saja tangki? Saya tangki. Lestari apukah? Oh, ngantok tangki. Deki asaura saja. Oh ya Allah, siapa sih tahan hari ya? Nikani binin bedekan tokapi. Muka-muka trem asa saja ibadah gulaban panjenengan. Kalaban berokan Ramadan, manabi umpama bedesiki tepaan andi otang muka-muka paling cepat kelar majar otang ah. Engki mun latak kelar majar muka sema otang paling nalopa ah. Keng tak kira lopah. Lebih-lebih bang mekar ka arwah. Pakun positif guket ben minggu, seket ben minggu. Maoning ya, ya pada nasa bagi ya. Lebih-lebih para lebaran ria. Mun bagian ni binin, aduh tak cukup 500 tak cukup positif. Tak mun ring lake lambek ni ke bata keranjang. Mun mangken ring lake banyak tak mata keranjang. Lambek sampai ke bagi nyanyian. Dasar lelaki mata keranjang, makin tua makin jadi. Namun lambek beri nyanyian kata ni, kenapa salah nyanyi nagula tahun ni? Nila tak tahu nyanyi beni ke Haulilias sih. Beda mata keranjang lambek reng lake, mun mangken beni kerokeng reng lake lebih banyak reng bini se mata keranjang. Keng keranjang kuning. Sope COD. Sallu ala Nabi Muhammad. Tining Nabi ilmu na sampai depak dek kapakan dengan tengah asmana Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Muka-muka ba'abaan yakwa ummatah Allahumma. Muka-muka ba'abaan kengnya syafaatah amin Allahumma. Ngereng angka astamul janah. Gula asyairah ke Khalil As'ad mukai katremaah. Engki si apal noro aki, si tak apal lampon je noro aki, la amin bayi cokop, la amin amin. Napa syairnya ke Khalil As'ad ni terkenal? Dan napa? Muka-muka bi Allah parengaki, amin. Muka-muka bi Allah parengaki masuk rombongan Gusti Kanjeng Nabi masuk rombongan Gusti Kanjeng Nabi masuk rombongan Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma. Mula tak masuk ke rombong na Rasulullah karena lapol muka-muka depa akasa RC nomor 2 maka tepaga lugu leban panjenengan. Muka-muka bi Allah parengaki amin. Muka-muka bi Allah parengaki masuk rombongan para wali masuk rombongan para wali masuk rombongan para wali amin Allahumma. Bada saya mulai kada menter lagi nabi ni boleh awat-rawat shootingan ni ka masuk YouTube berarti. Napa nyaman YouTube? Oh mamba ululung. Oh berarti ni kagentang tangki. Laku abas serang panjenengan oh latih nang YouTube nang TikTok atau nang FB mamba ululum. Abas mun tada tak muncul berarti keng tada paket tah. Minta kalakin nah. Maren abas deki je kalau pai like, subscribe and share. Aduh ya Allah, lebur ka tondu. Masa ki ka tondu ah. Cek leke je tinggal kas lekas mayo. Ni kagula laon le 10 menit berarti kurang 20 menit. Mun sampai korang. Ya mun keng korang korkat sapakat kuncang TV. Mun sampai sejam gula tormator sanggup panjenengan. Sanggup nunggu kak dinto. Mun umpama sampai pukul 12 siap nunggu pukul 12. Ongkuan siap nunggu pukul 12. Engki tunggu pukul 12 ya. Gula muli ya.
Ulah ni kata mulai ni kak lampon seminggu ngara, malam datang dari Probolinggo, langsung istirahat, sekejap nang sampang, mangkat kulaku, entar dek kakaliangat, dek kali mook, kali mook. Jadi mobil mati kela rok sorokan. Jadi maren kak dinto, pah langsung dek kak dinto. Entar dek ke masjid Gemah, tak mandi mulai beri, engki mandi mangken. Entan bau corak bek nyaman nak kini sekoni. Sallu ala Nabi Muhammad. Nanti napa? Lanjut engki. Bon. Acara mangken kak dinto, beda dua acara. Nomor situng eki kak dinto secek pentingan nuzulul Quran karena kaleresan mangken bulan Ramadan toronah Al-Quran engki. Nomor dua santunan anak jetem kala bentuk afa senyantuni gelak muka-muka bi Allah eka terema racikenna sedekah eka terema depak kahli kopur setak nyantuni tinggal tahun datang nyantuni ki kemun nyantun nah gula jetem kia kela jetem tuah mun keng nyantun nah ngireng keng cek kusak mun kanto miser terus iki ada datang aing alhamdulillah. Mun la aing pah yabi kapi kuda ki buru ngabi sebotol. Mangken sebotol boleh. Positif kami banyak. Alhamdulillah. Mak koros. Tat Hendri mak koros. Oh apa sah? Berarti si koros gara-gara apa sah? Mak corang ngite. Beda etek buru kadeja. Tat Hendri ini kang ngitek kang ijek aja. Para ajunan ki buru gulaban panjenengan ampun mau sholawat sateja tenghi. Alhamdulillah mancing sateja tenghi. Ki makila pengajian curung uncur alhamdulillah mancing. Kan banyak si curung uncur nih. Capo asam aurat ngara. Ya tore curung uncur tak apa. Mun kagula bebas curung uncur saya. Pangtapangan mun parloh saya juga. Korjo tang gentangan. Mana biajunan tang gentangan ki gula teropang tapang lagi ya besti. Aduan sapa cak loncaan ria. Aduh areo len pang tapangan mun deyer. Ayo. Anu nengeneng kelu nak ngaci nak sekecek nak. Tak bisa mun ngani karo nang ada mamayu kah. Bismillahirrahmanirrahim. Ki buru kaula kalaban panjenengan ampun mau sholawat sadaja kak dinto mancing. Dalam rangka apa tretan? Gulaban panjenengan maca sholawat kak dinto estona keng ngurmat Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapas bisa gulaban panjenengan sampai mancing. Manabi kalersan beda kiai Rabu mancing. Gege lakar kiai padang. Mun Rasulullah aja lah sete. Macaki solawat kelo. Abu solawat macakan ke bulun kolek. Keng tahu ning bulun kolek saya kamma. Nyaman solawat dak kata gila. Mak mancing. Nikat retan. Engki manabi secara logika. Karena gula ben panjenengan panik kang hormat Kanjeng Nabi. Parabu Kanjeng Nabi. Gula mangki situng keterangan. Si ada buka dinto asmana Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ada buaki. Manabi Nabi Muhammad kak dinto sebut sareng gula ben panjenengan. Saya ngangkui bahasa Arab, ngangkui bahasa Madura, ngangkui bahasa Indonesia umpama. Lepas ni kan Nabi Muhammad Rabu je. Sampai ada buaki sareng Syekh Abdurrahman panapa? Bitaskhisi dzatil Mustafa wa huwa hadirun. Bi ayyi maqamin fihi yudhkaru baldan. Kak di tempat sekaula kalaban panjenengan kak dinto nyebut asmana Kanjeng Nabi, maka Nabi Muhammad kak dinto Rabu. Tapi ulama pita pendapat Rabu Nabi Muhammad kak dinto berdasi ada buaki Rabu nak kalaban ronnai kuang. Jadi kalaban ruh biruhihi mun roh kita pada persis kalaban arrona banga sepo gulaban panjenengan. Kan andi banga tua kapi tangki. Bengatua gulaban panjenengan si ampon depak dek kaumur lepas ni kekalakuan saya kelaku gulaban panjenengan mangken ni padang kapi ka Rasulullah pada ngecid dan pahe pada iya padang ka Rasulullah padang kalaban eron Rasulullah kain to padang bahkan bani Rasulullah
banget tua gula benempian debun ke Miftahul Ahyar Rais Am NU, oning Rais Am NU. Ke Miftahul Ahyar sepo-sepo oning. Engki, beliau kak dinto ada bu. Muncak saking rona banga sepo gula ben panjenengan oning gula ben pian ngabas ni banga sepo gula ben panjenengan ngabas persis ngabas panapa si bedalim aing menikah. Panapa si bedalim aing? Napa nyaman nikah? Selok tangki padang dari seman padang kan? Napa nyaman nikah? Menyaring, napa nyaman nah? Oh, benih selok. Nikah siang kak gula napa nyaman? Gelas. Nah, yulang na boleh. Panapa nyaman na? Gelas. Panapa nyaman na? Aing. Panapa nyaman na? Gelas. Yela mayu la pendir kapi ka. Keng tako tedung. Detik banga sepo kak dinto persis kabes panapa sih bada 6 gelas. Kak dinto bada selok dalam pani. Ni ketretan persis banga sepo pangasuh si terdahulu si ampon depak dek kaumor. Dek ka alumni kak dinto ngulati katipun apa semangat ala ko hal-hal positif si berhubungan kalaban Rasulullah ni kabisa ngabas gulaban panjenengan Allahumma mun Rasulullah ngabas kalaban erona bisa ya bes jelas gulaban panjenengan manter tak namung itunya ya bes tapi ku laku sampai dek ke surga Allahumma tapi pada saya ada buah kicukan rabun Rasulullah kak dinto tretan bijasadihi kalaban jasad itu Rasulullah kan itu kalau benda satu gelak baca ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatum. Nanti Nabi Muhammad Rabu kala benda satu. Bada bukti nak kak dintoh kiai bada. Dimin bada salah sibtu ngapangasuh neng pondok pesantren Sidogiri asmana kak dintoh ki Hasani Sidogiri. Oning Sidogiri ajunan. Oning Sidogiri. Sidogiri nikah kabara Al-Amin perenduan. Terus kabara ampon kemekasan. Muntaknya mau pakun ke barat sampai depak ke Bengkalan. Terus ke Suramadu. Terus. Yalah tanya mpian Sidogiri berdeka emak. Mata awat ruwat. Sidogiri kak dinto beda ulama si Asmanah Ki Hasani Sidogiri. Ki Hasani kak dinto situng bekto jepon. Enalekana beda bacaan marhaban kak dinto alongku. Pakun alongku. Acu meneng. Alongku ketika dinto. Akat dia gula benbian nih. Kan ini kenyamanan toju. Gula mancing. Selain manjeng Ki Hasani pakun alongku periksa ni sarang kiai Ki Hasani apa na apa ajunan ki buru inalekan apa mausan marhaban ma ajunan kak dinto pakun alongku jereng selain aju meneng panapa debun Ki Hasani derem masengko si manjeng jereng Rasulullah ki buru rabu itang ada budebuan biasa ben sengko eko ni Ki Hasani mak bisa Ki Hasani kak dinto wali mak bisa wali tak pati kasokan pese munreng pakandengan beni tak kasokan pese debun mak ke musle garua meskipun acan lona kalebun pakuat di papentere mun korokeng amodal visi misi tak kira tetih harus beda pisi boleh kiasani tak kasokan. Mangkana mun beda santri Sidogiri konan pas aja bisa pese ada bu kiasani la aja bisa pese kangko cak salaman pese la cokop tanang abai mayu salaman biasa kangko la cak abri pese gi alumni joreng es todo ka guru nah pakun obeng eculuaki depon paksaki sabe beben labeng kan biasa mun beng labeng olatih idaje beng labeng kan tu biasa kan beda beng lobeng ni sakoni ne kay cucuaki dari dalam depon ke dalam di bang lo bang karo cucu aki ke dalam ke Hasani sampon nama lepet ke dalam pangki tu ke Hasani cong ke bulan kak dinto kiai siapa nyaba peseria ma amplop banyak daya mator ke bulan kak dinto tamoy kiai aduh nja tamoy ria jaring bingko na cok roja abri pese ma apa pese sabak dinala dong mayu meleserap na are tutup labang di babere parakat baja beri lobangan sakaleh ko mun tepak gula benembian
Mun gula. Pah beda tamoy ka Roma. Tak nang ko ngampon keng ni ye papadang. Ca gila makimbian pada. Mun parlo kota amal, bener. Mun kehasani bisa ngolati langsung ke Rasulullah. Mak bisa. Karena kehasani orang wali tak kesokan pese. Teti pengumuman mulai langku reng pakandengan nih. Mulai laku. Mun bilaken nabi dia pese je mas. Engkau teronga besar Rasulullah lah mas tak usah. Lah para lebaran le beli bingkok melaki kalampi tak usah mas tak usah. Engkau bikiai tak bagi malam kehasani bisa ngolati langsung ke Rasulullah. Mak pola kak engkau bisa ngabes langsung ke Rasulullah kak. Amin Allahumma. Keng gula tak yakin kah? Tak yakin masa tanda pese panjenengan. Cek selake ada buruat ustad. Nih kan nih songkok labek mereng. Beni kenapa capo orang bini menikah? Aduh mun kodung kikir cek dong katong. Aku. Mapa peseka. Engkau benar kak. Silain biasa nak katang cakanca mulai lambe pese malolo kak. Engkau apolong ben kakek. Iyalah apolong ben hede 10 tahun kak. Tak tahu mana beri belanja benar kak. Engkau lah ngapiaki pang Latin ki korang apa kak? Iku wah. Bertanda pese remah. Pengumuman bagian buk mun andi anak, sehingga mun andi anak ci atau karannya dan anak apa? Anan mata keras. Dadi mun atau karaben laken bepese, selake kibe ke dalam kamar gelo. Langsung pada iya. Mun bab tampuruan, sep lake nikah, panggil gelem roman na mun anak na sekolah baru piana pencak mun keng tampuruan. Arapa le, engkau sakit hati kak. Arapa malah sakit hati kak. Tak ngiting ya kak. Engkau rete temu bi kaki bi hede bi ben kak. Engkau cek sakit hati cek jeling tang mua jeling. Iya le jering kola jeling penari iya le. Derem male. Engkau sakit hati kak. Engkau tahu kapi kana kau na ben kak. Apa tang kelakuan? Cek simpen. Kaki setiap pon teleponan manolo, ben pon teleponan manolo, pon teleponan ben sapa. Are, hanya ma Dewi re, reng bulutoh, bedesanya ma Dewi. Beni Dewi impian buk seporan, yang amma Dewi le. Beni Dewi impian beni. Dewi reng pakandengan tengah. Reng bulutoh di makabele, nama Dewi bari nelpon 2 malam na nelpon 3 malam na nelpon 3 kali kak nelpon tambu sekali berare na kak munnya dentang mata ma apa te yang kak bi ben kak beda apa Dewi di makabele buluto di ma habis selake lu kelu le ma apa de yele apa lu kelu engko tampuruan kak kan mon reng bini mon kodung tampuruan lah tek ning lang-lang mon reng bini de pun ke musle karo wanita itu mampu menahan rindu setiap saat tetapi tidak akan pernah mampu menahan cemburu walau sesaat. Kebai status buruan apa pencatan apa pencak korbenia dananan Dewi sapa le Dewi lu kelu le Arya le tangkan camaka cebini jaring ben andi bini la polong ya puluhan tahun anak la telok telak gitu. Sampai minta telak gara-gara Dewi sinilpon babi selake tak eman anak anle mapa sampai minta telak turut mun karo anak turut babi selake lu mapa sampai minta telak Dewi Sapa le cek ring atang kanca mulai lelambe le sebelum akabin la kartang kanca le mapa kanca bini cek ring landi bini beni bini le beni bini are lake tang kanca beni Dewi are Dewi oh seporan ci Dewi beni panjenengan aku Pak Kodawi. Tapi panggil Kak Dawi. Oh bunton merek. Bunton semerek.
Dia kata wi, lebur kantornya alhamdulillah. Aduh, derem kalau le 30 menit lebih, abu menit 30 menit, 40 menit. Lanjut perembakan. Tak sakeres setenghi. Namun lengan ni kan mun la masuk tak sakeres. Mun pagula penta panjenengan mun tak ngestete apa sa, tak ngestete, tak toman nyumbang dek kanak-kanak jotem. Mun beda acara tak entar, hukum neraka. Paling pah ngocak jering kok tro masuk swarga, mak pah ngunceng kiai neraka iku. Ngana tinggal korla beda masuk gila ku gengku, mak pola beda ilmu se manfaat, mak pola beda ilmu se masuk muga-muga manfaat barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mangken bulan apa? Nah? Kincan siapa bulan Rebo? Jadi gulaban panjenengan panik katretan, mabada acara mangken panitia kapi. Ini acara positif jabun kiholi. Kenapa? Marabu kanjeng Nabi. Niati marabu kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi Khalil As'ad Syamsul Arifin. Jabun kiholil oning kiholil As'ad ini. Dari situ bondo beliau ada bu. Kenapa ada bu nah? Mun gulaban panjenengan kak dinto beda marhaban. Epakon paniat dalam ate ini kan niat kertek. Kenapa kertek? Nomor situng mator. Ya Nabi, kanjeng Nabi, abdina kerong dek keajunan. Situng, ngabala cek kerong. Nomor 2, ngabala juga ajunan. Ya Nabi, abdina terota pangkia kalaban ajunan ya Nabi. Nomor 3, mator pole ke kanjeng Nabi, paringi syafaat abdina kak dinto kanjeng Nabi kuah. Dek remat niat berdasar apa jepon? Ada lailang kapi mayu mulai kah? Nomor situng kaniat dalam ate abdina kerong dek keajunan kanjeng Nabi. Nomor 2 kaniat dalam ate kertek kaki abdina terota panggiah kalaban ajunan kanjeng Nabi. Nomor 3 nyoon kanjeng Nabi abdina tero syafaat ajunan paringi syafaat abdina ya Rasul. Faham iki? Dadi lek kaniat kak dinto kertek kaki dalam ate keng cek nying ranying. Cok nyeng ranyeng mator nih kesetelo nih kertek kaki muka-muka ku laku paring na syafaat sareng kanjeng Nabi Allahumma karena beda empak sebisa nyafaati gula benempian mun lamate karek empak sinolong lakin nah abini boleh sebini pada lagi boleh aduh reng bini mun nangis mun selake mate ayo ke di ngaki perengaki napa suran reng bini mun kodung nangis aduh tang laki lah mati ya Allah tang laki lah mati darem mangkori ya darem mangko iku wah bani darem matang laki si mati darem mangko keng mun sempak ni kapagun nolong paseran sempak nomor situng kanjeng Nabi, nomor situng kanjeng na. Manyareng nomor situng kanjeng na. Mun kanjeng Nabi, teretan, nyare gula benempian. Nyare dek gula benempian. Ega di maureng pakan dengan tengah. Idi marokana tang umat, idi matang umat sehari bi kanjeng Nabi. Bekta ke swarga kabi. Amin kofuk. Lakah leso kabi ngara. Amin Allahumma. Sehari gula benempian. Bahkan Rasulullah berani ada bu. Bangal ada bu kenapa? Syafaati li ahlil kabairi. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Tang pertolongan riyah, tang syafaat riyah, tang kekuatan riyah. Panolong aku laku bani orang saya bagus, bani namong orang saya soceh punten tapi ku laku kapi tolong Nabi engkau makira jatuh Allahumma. Amin Allahumma. Ning ke kanjeng Nabi tretan tolongi gula benpian kapi mantero lia pertolongan. Yang saya nggak mau tolong kanjeng Nabi impian masuk ke swarga. Pah gula tada nang swarga sariaki gula ki. Ki ko macet saran ya. Sariaki gula. Yang mau nempian pah tada nang swarga gula nyari ya. Sehari ya bi gula empian. Ki sehari ya. Maki benila kena gula senyari ya. Keng mun pada tada nang swarga tinggal jo hari seharian kah? Karena alumni panika, alumni panjenengan ni, ku laku sinolong gurun na, pacabis ke Rasulullah. Jadi alumni tak boleh lepas. Sehingga beda debu dari kiai kan TikTok karo kan
tersebar no, YouTube, TikTok, FB. Biasa nah berdebu setiap papanggian alumni. Kenapa debu nah? Alumni ini kayak bagi telok. Nomor situng alumni muttasil. Dak remah alumni muttasil. Nyampung atena ke kuruna. Mun beda sombengan ngada. Mun beda acara ngada. Beda cukan alumni. Saanya ma alumni mumfasil. Dak remah alumni mumfasil. Bentak nyampung langsung. Cuma mun beda pembangunan. Abri pese. Transfer. Beda lako dek ke Jakarta PC depak ni kenyaman alumni mumfasil pendenan mon alumni mumfasil beda si anyam alumni mungkoti dalam alumni mungkoti ada lepas pan mari alumni tada pada hubungan sekali panitanya aki katiban apa kaberetat holik tak tahu kok tanal makenal beda saya kata nikah entah ada paling selamat pakun beda yang bi gula tek ka beda mun pai tutu aki bi gula tako tapak kasi nagku HP dan terpareng na salamat kapi sallu ala Nabi Muhammad tati kuru ku laku si bekalnya bisa kida ka kanjeng Nabi tati kuru ka din to usaha sare nyari kia kuru pa ni katretan mangkano gula ban pancingan sebagai alumni ngereng nih paling punten adu aki mungkin alako ke Jakarta duan cek polepan apolaki ongkuaki duaki kuru-kuru manter lenceng umur dak nikah tere pareng na lancar kuru na tak bisa muka toko Jakarta kerem mi boleh tak coko baduaki munte kerem ya kan niser ya besaki kuru tat holik koros kapi bakruwat pa ni keruwat mikir beni apa ngajar nih kayaknya anak ruwat positif ruwat akata nikah nih padahal kiai dari luar nikah ngajar ke kelas mun parlo akan toan akan to kadang ya Allah gula kan lamba tatika pengalaman konto beceng pan masuk gula langsung ngocak kikir jong ping siapa saya akan to ni mak beceng anu tat lapatang tobi la jon rame engki gula jaring gula ustad candul mau ya nemu akal gula dalam pacaran langsung bigulah mayo cak merame lala cak merame nengeneng kape tutup mulut mayo sambil sergo bocong tat ajia cong mak lekas tada iko ki abaruwat tretan akatan ni karuwat kan sampai nyanyi kibitat Anwar ke katapang dari menyanyi neko tak gempang malaen nak kana santre ki angoan ngala patoroan sape ko mun sape pecot langsung noro bunte mun santre pecot ring tua nangi bearek sallu ala Nabi Muhammad jadi gulaban panjenengan sinolong pertama iki gak dinto kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi bahkan orang si abri dak kanak-kanak jatem orang si kesokan kangkui areng pareng asodako dak kanak-kanak jatem orang si abentoh dak kanak-kanak jatem kenapa ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah orang senang punggung jatem nak kana jatem pai tangkung bimpian ya ibri pese nikah engki paling punten gula bimpian abiyayai maka cincin kanjeng Nabi kapolo ngabi engko ku laku ning swarga Allahumma sambilong molong yugi tahun datang bah bagi yu mun tak nemu jatem iya nyari yu ya pokon lah jetem lah sehari bimpian long polong yu ni kanyaman na gula bimpian keng tero tolong Nabi Rasulullah manter pada oleh pertolongan Allahumma nomor 2 pasera sinolong inalika na gula bimpian mate tretan panapa kika din toh pasah panapa nyaman na ayo panyaring panapa nyaman na aduh laulay sekat menit lanjut ayo napa si nomor 2 si bekal nolong paranying napa nyaman pasah nanti pasah kak dinto nolong dak gula benempian ku laku sari bi pasah panika bekal nolong anapa sabab ngki jareng perintan Allah nolong pasah ni ku laku sampai ada bu pasah panapa asyamu wal qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamah pasah panika bekal nolong Al-Quran bekal nolong ada budak Allah matur ka Allah yaqulu syam ada bu pasah ayyarab pangeran
Kak dinto pangeran mana tuhut ta'am bin nahar. Inalekana siang bi abdina tebeki kak dinto. Nyeke tak ada kak dinto pangeran. Tak ada demi abdina pangeran. Pasyafi'ni ve ngireng abdina kak dinto ini kak kui nolong kak dinto pangeran. Kalaban berokan pasa bani kamang kana gula tak ko beten mun reng pakandengan paguna pasa kapi rengi. Keng deng kadeng genjer napasa pageger. Bi napa? Bi se ngabuburit. Ngabu napanya mana? Ngabu paranying ngabu entar kalorong lao ngabu. Iya mun kalorong lao beni ngabuburit. Ngabas burit pole. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ati ko laku pa sa panika. Ngereng pangeran ngereng idin abdi na kang kuinolong. Si apa sabi abdi na itolong nga din to pangeran. Mantertepa gulaban biyan kapi. Min Allahumma. Sa katsaki talasan munta Sabto Jumat tanghi. Keng Muhammadiyah ban NU sepakat. Telasan ni katanggal situng. Bayu atelas kapi atelas. Siapa sah atelas ya pada atelas. Keng munta apa sa cede ngada. Yareng ce kadeng se tapa saru se cek ngaden ngang kui sarong BHS. Kalampi takwa. Tebun mak ke satar lambe takwa iku. Keng gula kena beda film sahur dari mata pena tinggal bendul mawi. Aduh, la. Lebur kayong bulan mating nga ambu. Gara-gara aja po orang bini, tanda tampil. Ngarala soki. Padul mawi patati sahur. Penyiar sahur. Sahur kolben, lu positif. Sak masak nasi, setatana enggak makan nasi. Karing kibi kol bi dulmawi. Kalebu na laki percaya na, dulmawi mon beri tanggung jawab. Anu kiya kana perhatian kiya kana panyabos kol belu. Ti pasagulaban biyan pani katretan pekan nolong. Debun Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi pana pada buna gulaban pian odi dalam setahun pani ka 12 bulan niku. Dalam setahun 12 bulan, sa 10 bulan. Sapora tu sa gulaban pian kapi asabab kalaban badanah Ramadan. Kalaban berokan pon apa? Panyareng berokan pon apa? Paranying berokan pon apa? 10 bulan. Sapora tu sana kapi asabab bulan Roma. Sabulan. Sapora tu san gulaban pian asabab kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sabulan. Gulaban empian sapora tu san asabab kalaban belas Allah subhanahu wa ta'ala. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Orang si asap apa sa tepak bulan Ramadan kor iman ka Allah, kor yakin kan reng apa sa ni ka kor yakin engko keng iman ka Allah, keng iman ka Rasulullah tadi tujuan lain. Wahtisaban berengkok keng ngamri ridon Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kapi tu sana sapora bingko tu sa sampon kalebat bentu si sepekal ekalako menteri sapora kapi. Allahumma amin Allahumma. Dadi sinolong si nomor 2 engki kak dinto pasa engki kak dinto bulan Ramadan mangken pani katretan orang Islam ibri ujian bi Allah. Mun lamba sefiran nong PHP wali. Bulan mulot ribarin wali. Anak dak dewi. Wali nak dewi boleh. Kan iku film Malaysia. Mangken. Secek terkenal Iran. Ya Allah. Menteri paring na kemenangan bi Allah. Menteri paring na kemenangan. Borokan gula benbian pengajian. Menteri paring na kemenangan. Iran kuat tretan. Amerika. Serang. Keng nyerang ke daerah sekitar tak mampu mun ke Amerika joreng jauh mun Israel pak kerapak joreng Iran panikah lakar maju IQ na otak ini kan cerdas keng sapora mun reng Indonesia cepon ke muslihatnan dialog kalaban ke Polres Pamekasan tebun sa kadinto kalau di Indonesia itu kiai mun beda perang ko beter Joreng mun Iran, negara-negara Iran sebagian. Kak dintoru dalam bom kak roh. Santaan ben munyin suara. Artinya santa. Huay! Kan santa nih.
mak bentak de yang kok tak kerja ki. Pada tak kerja de teh tak lim datang. Engki, ini kecepet suaranya cepet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepet suara. Suara lebih cepet bersuara. Ini ka bom mangken. Mundin ring Indonesia ya kuah. Jareng ki ngangkui pun apa nyaman. Terenter ya kuah. Alutsistan ngangkui terenter pada ben kilingan ka arobuk selipan. Kan ki enter. Muncul sehingga sepeda ki ide nik kan nih. Ki enter. Aja mau naletu, jadi ki masan Soekarno. Mun patah letu, ku tak apa mati ka ada. Ki mantare pareng na kemenangan tadi. Tepak bulan Ramadan pada ke bulan suci. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi si nomor 2 sinolong dak gula benpian mun mati engki gak dinto Al-Qur'an. Al-Qur'an basah. Ya Allah marah kana. Nomor 3 sinolong gula ben panjenengan eki kak dinto Al-Qur'an. Al-Qur'an kak dinto bekal nolong, bekal apaling syafaat, bahkan Al-Qur'an kak dinto mator dak Allah. Ya Rab, mana'tuhun naum bil lail. Abdi na kak dinto nyeke kaangkui kak dinto tak tedung neng malam. Kalaban sabab penapa? Kalaban sabab maca abdi na kak dinto pangeran. Fasyafi'ni fe ngireng abdi na kak dinto ini kaangkui nyafaati. Maka penapa? Fayashfa'ani leni ka Al-Qur'an kalaban pasanya faati kapi manteri torong na kalaban Al-Qur'an. Maka namun atadarus kan rojit masjid atadarus kapi tangki. Munik bini tak usaha ka speaker tadarus si baba saya. Keng mun atadarus senga cek tak santa. Cek tak santa mun salah ambu kelu. Ya reng jeng kadang isa lagi sekalian pah tak entar pole ke masjid. Pah nenge roman na. Beda sentar ke masjid pah tak tadarusan. Pah korokonnya dan masjid. Selake korokan. Sebini neneng dilaun na masjid tak ceretaan. Kon laki patada gendu mangkok. Aro bani atadarus nyaman. Magharus kolak. Di gulaban bian tadarus. Sanapa kala ilim Ramadan ni kabanci dengan hatam Al-Qur'an. Sanapa kala mayu cucur. Pon cucur sanapa kala. Tak hatam ki. Alhamdulillah. Mun Imam Syafi'i lamba jepon Al-Qur'an ka dinto mun tepak bulan Ramadan sabitek kale. Malam sakalian. Siang sekalian sebitek kale mun gula tak oning setor matur mangken kita hatam makin pianca agile pada kita hatam kia yang manter beri kesempatan ngata maki kapi mun tak mampu sekalian ya mak pola ya sin baca pentan bimbian. Ya mun tak bisa mak pola Fatihah, tak bisa maca sekali abdi na kiai, ampun abes boy. Pengkiya kiai, mun ngabes Al-Qur'an oleh ganjaran oleh. Debun kitab Tambihul Ghafilin mana bita kali. Orang sing ngabes Al-Qur'an karo, la abes lengken lenga. Nika oleh ganjaran niku. Dari saking utaman Al-Qur'an, la abes bimpian. Apa mak celeng deui ya. Paling bi kompo ya Arab Bu. Arab bu apa sih abes ibu tahu leng celeng cong arole ganjaran mun Al-Qur'an makanya Al-Qur'an panika ajari bimbian ajari maos nah anak mun lagu leban bian tak bisa maca anak panika ka Al-Qur'an bulan rabeng jeng kadang melek kacamata mun mampu lah beli kacamata nah jareng jeng kadang mun Al-Qur'an banyak rabeng magideng udah keng mun si anya mah pese tak kira rabeng. Coba dari jauh, nika sanapa yu? Sanapa? Semiran bernanapa nika bu? Yu, sanapa nika? Satu, suku tak tahu kapi. Mun Al-Qur'an, malarat. Si nomor 2, ngabes janda. Ada tak kira rabeng. Makicib, panjenengan. Pada. Jareng kerokeng ke atas sedengki. Ke atas si umur Pak Polo ke atas mun kabeban padep itu belas panika. Dari melanjut pengajian Al-Qur'an. Mangkana mun konana dari saking anak kak dinto pesemak ke Al-Qur'an, anak kak dinto sampai ebri nyanyian kang kui semak dek ke guru Qur'ana. Sampai nyanyi aki lamba bi Sunan Derajat manton Sunan Ampel, dek menyanyiin nah, dek remeh gua.
Joko pentil ayu til tila tilu ayu lu lupis mambu ayu bu buka tenung ayu nong ko sabrang ayu berangkat ngaji ayu jimat rojo ayu Joko pentil ulo ilo beri arte oning arten panjenengan iya pada tak tahu nih. Joko pentil ni kanak-kanak kini. Anapa mo nak kanak kini? Mai kecak Joko pentil. Sapora ko na nak kanak kini panika tada HP, tada TikTok, tada radio, tada TV. Mangka na kanak kalakon na napa pola na kalakon na situng napa nyuso kambuan. Anapa mai kecak Joko pentil mo nakata nikah. Pola nak kanak kini lambe tak kira tedung munta sambil nyuso katil pentil lembuan. Mangka na pai kecak Joko pentil. Ota bemun tak kana panika tak ngide tedung mun lamare nyoso tak kira gelem tedung nak kana beni resem panika mun tak sambi set meset katil pentil embu deng kadeng ya Allah sampai kon 12 malam paku anak an seset meset tak tedung lepas tedung sampai koltu oning-oning ku tak lay temo subuh masjid temu imsak, kala para imsak mayu sa sahur kurang 5 menit. Oleh 5 menit imsak. Aduh ya Allah lah imsak pah ngejit. Aduh anaan tangan nak ya pakun re. Pakun set miset eko. Oning ya bes. Ya Allah mak raja setia tangan nak eko. Ternyata beni Joko pentil lah. Bah tepak ke Joko pentong. Jagile embian Joko pentong. Joko pentil ayo til tela tilu mai Joko pentil mun andi tela mun andi long ke bagi ka kurun nai kwa ayu lulu pis bambu mun andi pes bagi ka kurun na mayu mun andi sabreng bagi ka kurun na mayu mun andi nangka bagi ka kurun na kona pah berangkat ngaji panapa jimat rojo panapa Al-Qur'an nika konan na keng pandepak kapakan dengan pahe kalapo live variasi lagu na darem mah sambil nyempen na anan dalam lagu nah berdua nomor situng ruru anan koceng muntak tedung nomor 2 din Joko pentil keng pah yoba kale mata yoba dalam mah tekos culing ayo ling ker olar ayo lar ayo sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi si bisa nolong nomor 3 ingki kaadin to Al-Qur. Si nomor 4 terakhir. Laulay sajam yu. Korang. Sajam yu. Ki korang. Aduh anak. Si nomor 4 teretan si pada Islam mah. Nah pada pun kajeng Nabi istaghfiru minal ikhwan. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Mayu pa banyak cak kancaan si bagus, cak kancaan si pada Islama, atatang ke si bagus, karena Arya ku laku tatang ke bekal nolong ibadah ke swarga iku. Mangkana tatang ke na mayu je san rasane. Nu ya Allah ya tatang ke sapi. Dekibing koy keke kakena. Tatang ke jatuh karen mayu datang ke panik ke semak ya napa ku pada nolong dek gula ben panjenengan tatang ke panik ke sengak je san rasane je polan datang ke ya Allah mampu melekulkas tebun mak ke haulil yasin aduh tatang ke nasi kumikil ku tatang kena mampu mele mobil pian ngucai dalam mati alhamdulillah tang tatang ke mampu mele mobil beni tebun ki holi liasin beni pah panjenengan tatang ke mampu mele mobil Innova paham pian numpa ambulan tatang ke mampu melemas piana syukur alhamdulillah tatang ke laule melemas ya Allah mun kok tarang korang ko andi emas beni korokeng sakilo bahkan sebita kilo sahab pale Mas Durrahman
datang ke mele sepeda alhamdulillah. Cek paham pian cek pah ngucap. Aku wak la mele pici ek wak lai tompak iku. Ya mun sepeda motor pahe so on. Teti sinolong dek gula benbian saya merempak ingki gak din to datang ke. Bedesan apa sinolong gula benbian kak? Nomor situng. Kajeng Nabi nomor 2. Nomor telo. Nomor 4. Dan siapa datang ke? Orang sepada Islam teretan sepada Islam. Jono beri pese bi gula benbian. Keng polan bini sorry ya. Aduh, alhamdulillah. Gula abri malamalan kah terakhir mayu bahe beri pah moleh. Bada malamalan nang dalam Al-Qur'an. Se malamalan ni kamasogian, trosogia kape. Trosogia ungku. Pada trosogia gula. Empean tak tero melarat kan? Tak tero melarat. Ana apa mak pakuna tapa. Dadi manteri paring nasogi kape. Bani namong soki tunya tapi soki ate. Manter soki ate kapi. Soki tunya boleh. Makila soki ate montandi pese kan tak nyaman kia. Tak melik skincare. Monandi pese kan nyaman. Nika montro andi pese banyak pese mampu umroh ke Mekah ke Madinah ada man nyaman. Berayat dengan dalam Al-Qur'an. Beri hati-hatian bi gulambian. Napa ayat tu? Nika muni bocah pasti insyaallah pasti insyaallah rezeki namora napa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima apal kapi ngereng gantian innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca ben marin sobu sekalian, baca ben marin maurib sekalian. Nika insyaallah rezekina bekal murah. Nika innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tambahi marin taslima apa nika? Allahumma sholli 'alaihi satu sekali. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'alaihi wa sholli 'alaihi wa sholli 'alaihi wa sholli 'alaihi wa sholli 'alaihi satu sekali. Insyaallah rezeki nika murah. Enten tak sampai 3 menit panika. Muni bocah, nyaman-nyaman insyaallah. Gula nga malaki nika ampun 7 tahun. Alhamdulillah gula tak pernah melarat ngakan. Mak melarat siya ring colok tak pernah capok berolang. Mun nika tak mantih, nika malamalan. Ibagi kampian je bagi ke selain ki. Maki kalaken je bagi. Nika malamalan mayu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak yakin ya. Lamun tak yakin, tak bagi ya. Pentana babuntan. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaqah. Muntalak ko sera bria pese. Curing binin Jokowi. Palengeng kiole MBG karo. Demikian yang dapat saya sampaikan. Korang. Tingkal maki korang. Dia gula tak korang. Tertapang dia boleh tangi. Tertapang dia dalam keadaan sehat. Ki mana bita tapang ki dunya mentertapang dia nang swarga. Ampun sejam langkong abdi nator-mator. King manter beda se masuk, manter beda se manfaat, manter beda se barokah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ajunan sa. Punten. Pokona doa ni kenyamanan rentengan. Berkat situng. Renteng 2. Kingereng doa iki maca selawat kada sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam ya nabi ya rasul salam ya rasulullah ya habib salam kertek kaki setelah salawatullah alaika asyraqal badru fakhtafat minhul mithla husnik ma qaddu ya wajha sururi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammimna bil khair. Allahumma yassir lana umurana umurid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah marratan ba'da marrat, sanatan ba'da sanawat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa wudu'ana wa sujudana wa ruku'ana wa jami' a'malina min a'malis salihah fi Ramadan ya Allah, fi Ramadan. Taqabbal minna ya karim, Allahumma taqabbal minna ya karim wa la tatrib biha wujuhana ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir ajsadana bil Qur'an wa nawwir quburana ghadan bil Qur'an. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram ya karim ya akramal akramin. Ngemis ada keajunan, nyuun ada keajunan pangeran. Muka-muka si hadir saat mangkin paring lancang umur sadajana. Nyuun ada keajunan ya Allah si hadir sa mangkin muka-muka tusa-tusa na paring nasabora sarang ajunan. Borokan bulan Ramadan muka-muka sadaja teretan. Sebada ng luar negeri tan teretan sadajana. Sebada ng Iran kaum muslimin sadajana paring na kemenangan. Palestina paring na kemenangan sadajana sarang ajunan ya Allah. Ban muka-muka sadaja si hadir saat mangkin. Kada ciken anak foto si bagus si ontong dari dunia kantos akhirat pangeran. Nyuun ada keajunan barokan Ramadan, barokan kuru-kuru, muka-muka si hadir saat mangken ya Allah, paring nasihat wal afiyah, manabi ampun ajunan ka adin to kazokan, kaangkuy atikanan ya Allah, muka-muka panyangwa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kada cike si hadir saat mangken husnul khatimah ya Allah, ban muka-muka keluarga pangasuy ka adin to sadajan paring nalanjung umur, paring nasihat, si ampun depak dak ka umur muka-muka paring apolong
kalaban kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isapora sa tajatu sa tusana. Alumni sa tajan ya Allah paring nakacimbaran dunya akhirat ya Allah. Alumni sa nyumpang saat mangken. Alumni sa tajan nah bergerak saat mangken panitia. Saya badai luar sa tajan na sa nyumpang. Saya nyumpang dana, nyumpang pikiran, nyumpang tanaga. Muka-muka sa tajan nakarecikin nakauntongan ya Allah. Paring nakasehatan sa tajan na paring nakabungaan kajimbaran ya Allah dari dunya kantos akhirat. Muka-muka si hadir saat mangkin iraksaa paring nakasalamatan sarang ajunan dunya akhirat ya Allah. Bihaqqi sayyidina Muhammad wa bijahi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Daripada keselamatan saja sa Quran saja. Sallu ala Nabi Muhammad.